mai goina ta nai la mi ri thoniu dare asai Haipou Jadonang tong rik sekiu na kathum tang my death anniversary tong Karyang Naina Tamenglong district Jadonang park khau Haipou Jadonang tong statue unveiling program hai mai ka goina sound sam la khoแต่ไรเลยมาทุนกุยกันในมีเขาอาศัยในจันนบำขวัญสนีมีประจงโปรแกรมที่ให้นิ่งทุกงานจีทวีเล่าของเรกวงเรานบำไก่ใหม่ไอริจพวงสุไมตรง leaders นู้นนำปีนำกานู้น CSO VACC CSAT TCU TED intellectuals คัดนี้ religious leaders social leaders นำปีนำกาเขาบ้าใหม่นำนิ่งนำไก่เขาลุงบำไก่ใหม่เทียมใหม่ตายใหม่ให้ซูไม่กงเราบำไก่ไม่กวดจะไรเลียงอ่ะรู้เราไว้ก็มากงไรมีนั้นทุกดวงมีดวงกันนักสีนะเรียนราศีอันนี้บำคงเทก็มีกี่อันนี้จงกันกันให้ไก่จักมั่งไม่สังเวยไม่ก็วยนักขังสับเราไปดิ้วขังไรนะสังเวยตรงเองอันนี้จงกันกันให้เป่ากับมินิรูปงูรูลงเขาอันนี้ปั๊บลิกวยนะกระบำลาชีนะลาเรากันขวัญในไทยอันนี้ริชพงสมัยอันนี้ตรง dignitaries คันนี้ตรง invitees นั้นก็วยนะปุ่มรูนักขัดไก่ไม่กันเขามีผู้ตรงบำเขาจัดกองตั้งเราปีนี้ไม่แต่จัดกองตั้งเรากันในไทยไรนะ unveiling of the statue สามีแต่จัดไก่เราปีนี้เท่ dedication prayer นี่มีผู้ตรง statue บำเขาจัดไก่เราปีนี้เท่มาทั้งเขาโฮโฮยิงใบแฟลง village เรนะจัดไก่เราปีนี้ไม่ลังแต่รวยกันในจุดไทยกระบำลาทรีนะลาเราได้จุดไทยอันนี้หูข่าวนายนะบ้าไม่ต้อง stage เขาไรwelcome address อันนี้จง convener SP อัตวิรินาลาโลปินีมาทั้งเขา patriotic song Mr. Azari กับไมรินาส่วนเรานะอันนี้กินอินสัมโลกันในไทย address by resource person along with paper presentation by Dr. Chung Mezai Matthew กับไม assistant professor HOD history department Manipur University เขานะเนี่ยกินอินสัมโลกันนี้มาทั้งเขา patriotic song customary นายดรีให้ใจรีพีจีกับสินเปารินาลาลาปินีไม่ใจเลยไกไม่กันเขาอันนี้ของ chief host คันนี้ president จง short speech ให้อันนี้กินอินสามลาปินีไม่ใจ speech กันไหนแต่เลยเรากันให้ไทยอันนี้ริจควงสมัยอันนี้จงกินปีจง speech นี่มาทั้งเขาสไนกิ้งเราลาปินีไม่แต่เลยไกกันไม่กันเขา board of thanks แต่อันนี้จง co-convener อาเรียงปานไม่ริลาเรานะ benediction แต่อันนี้ริจควงสมัยอันนี้จง reverend doctor กุยพานังปานไม่ vice president RBCC รินาลาลาวิจุไทยอาศัยตรงด่วนให้สวกไม่สุดนี้เทชวนกุเทน unveiling of the statue ตรงเขาคงแต่ไก่ไรเป็นนี้ให้สังเวยกงดุงกับบงไก่ไม่กวยเรื่องราวใหม่สินี้ไอ้ที่ตัดปัดลองดูได้จะไม่กวยนะใจมีผู้จงโปรแกรมอะไรนี่ไม่บอมจนใจเรื่องราวใหม่สินี้กษีปเราไปดิ้วครั้งสร้างไว้ไม่ตรงไงอันนี้จงอินทุกไม่จงอาศัยจงมองไรนะตัดปัดนี่ไม่เขาผู้เขาคันนี้บอมเขาถึงเราในบอมไก่ไม่กวยนี่เรื่องราวใหม่สินี้ดินเท่านะมีผู้จง unveiling โปรแกรมจากอยู่ในกระสอบชีในกระสอบเราไปดิ้วครั้งสร้างไว้ไม่ตรงไงคันนี้ไม่ประจงตันด่วนสินเท่าไม่กันเขาอันนี้ปูเป้าให้เป้าจะโดนังกัดปานเรียอาศัยอันนี้ก็เรียวนับมีที่หายสักพวงสมัยสนาดูนับมีนายคนนี้ที่นี่กระบำกระดิ่งเท่าจำเราพูคันนี้ดิ่งนับไก่มีคนนี้ที่นี่ไม่ก็ไว้น่าจะพวงสมัยสนาริมมาอันนี้ไว้นี่จงโปรแกรมด่วนแต่ลาไก่เราไปยุ่งครั้งไม่ก็ไว้นะครับไรในอินฟอร์มสลาเวย์ชวนกุยไม่คันนี้เขาเปิดมาปุ่มกันจงไรเดอร์สก็ไว้เลยนะกันอยู่จงไรแต่เขาไม่สุดนี้เท่ไม่ก็ไว้นะมีประจงกันเขารินร่าไม้สนี่กระบำเขาจริงแล้วนะเนี่ยจริงสามเราของ
Jong welcome address hai ni Jepang sponsor SP Atui Convener Kumani Kura Hazi Kawanga Jumla Puyo Kani Jong Board of Council again by Nai Convener and Roy Rinampu Kawanga Honorable Minister for Olongbo Nyumai Government of Manipur Anijong President Honorable Chairman Hill Areas Committee Paul Dipu Kang Mai IAS retired Anijong Chief Host Paul Tamenglong Pan Mai Honorable Emily Tamenglong Anijong Guest Kagway Rinatao Hai Kanyubam Kawang Tanglo na Bamte. A very good afternoon to one and all. It is indeed an honor to welcome each and everyone as we present here to celebrate and pay a tribute for the life and sacrifices of our unsung hero, Haipou Jadonang. May kagway na tagaluay na Rio Laudery, I reach akong sumay aton Chief Guest, President, Chief Host, kani anyudong special invitees, dignitaries, CSO, VACC, CSET, GCU, TAD, intellectuals, religious leaders, social leaders, kani nampi namga sunabamay, gansugan thai sunabamay, namning namgay may azu, kani asay mi putong taong kalunga bamay, kandi may the insin may kagway rina, mi putong program hay di tuit lau kang tanagong lau na bamgay mita, kaluay na night lau may retuan di udari, nang real gong lau may asay itong program tong kagut na hay di nailo na bam tong thay tum tay ning yodaray na tun kulang mitong thay. Tuma asay takay ni mitong program kahupau kalang kasal tu takay ganti tachi na takay lo may zay lo may kalum lo may swalo may kuway na tadi tuan kuway matang kau takay dani mitong duat hay katit na sa kay lo ni tau hay ray mes na welcome address hay ani Richard Kwang Sumai Sir SP Atui Convener Corina ani welcome address King Lau Company may taking lau mitang kau Mr. Ajay ka may kau patriotic song ani King in Sam Lau Pani. Metal Loy kay ganit hay anil kang address by resource persons along with paper presentation hay Dr. Chung Maizay Matthew Kamay, Associate Professor, HOD History Department MU for anil King in Samlo Pani. Metal Matang Kau Patriotic Song Customary Mr. PG Garcin Pau for anil King in Samlo Pani. Metal Loy kay kan Megan Kau anil kang Chief Host kani aside of President for anil short speech King in Sampani. Speech kanay deloy kani thai asai hai Richard Kwang Sumai ani tong chief guest correct speech kai ma ani King in Samlap ni mi tong speech matang kau ani kang board of thanks ani tong co-convener Mr. Aryang Pan Mai correct ani board of thanks King in Samlo na loy padat me tong benediction dai ani Richard Kwang Sumai ani tong Reverend Dr. Guihanang Pan Mai Vice President RBCC Ritlalo na asai tong program hai loy me sub ni the Tao anyo tong kuduan takay danu kang I Richard Kwang Sumai Sir SP Atui Convener the welcome address kang Kau Palam Jong Thay. Kau may singpuk kang di Tamenglong may rawang tersay. Sun kuway, ano ko mga imay, nasa kong sampaw samay. Sangday minun, kung kayo say. Gala tàu ba may hay rawang dân toàn khơi mà quên những tàu không ai bao dân khơi mấy quên na thôi mày sắm mày sao mình này đi đi sẽ chúng sắm đâu có nên quên nữa nè thôi kinh chậm đâu có bao lâu tôi chạy này ngã điều điều naga ra guang kai thu ai pan mai na sam siu o lo paisa điều này le o lo liang mo mai da anh ta sang din lo na mai freedom fighters ma hello mai sai ate ingkum Rex school na pathum the for my tong kamong dai mi tong pangpa bigan khau resource persons logo tna anil tong honorable hill area committee
Chairman Sri Form Matthew Tuan Ka Mai Secretary Pau Him Dai Riap Mai along with 30 plus vikers kala tai ni kan yorena right lo kan thei tau hai ni tat na ba me khani gong ni megan to ni asai tong program ta ti ko ru lo kan tat na ba me tum te mai ko wai na ko acknowledge lam to ngai thun ko thai Jadonang mo na kapi mi na ko homa na ta rena apaw da don jang si ko mo so da aniu rena ra ko mo rena aniu re lawa rang khang hong di thai to boy nong san aniu lawa khang na ma khai ko mai di ka sa ra ko rena ka khang lawa di thai me ko na lo ne thai ma ga pa ri na thai ja ma ga so di ke to along yu jang ko rena lo khana thalo ni ai ho don tong lam ko ha man sai ram long adi gao mai long ma koi indi dai ka din ka la sinan tam riu khao la gai na tam kan ko dereng luang mai la sinan tam pui khang ai ngai esianti mang na nang siang dai pu khang ai ping na bằng xiang thái ra san này tầm lâu đủ thấy ai mù mấy rồi xin thế chứ mình xin từ lúc hôm qua nô na sai quang ba mình quay hai quang mình có mà bên này bao giờ toàn toàn nín tàu này ba mình quay đá quay thôi phần tì lòng xanh mày là đây đây số thai mày cái tuần gai mày về bu thòng hơn con naga lên naga mình áo quay ai cũng đi loay cho cái thai ไปนัดชวนกูไว้อันอยู่ริชพงสมัยอเปาปีจีไกสินเปารีอันอยู่คังทุกกันไหมกุ้งกันไหมอันอยู่ริลิวนี่นะกิ้งนี่นะบัมสนิกิ้งเต่าเด็ดงามังอะไหมโรคกายไหมขันนี่ก็กวนกายไหมอันอยู่ผู้เปารีสวลเราไม่นัดดูกายไม่สวลเราไม่ทางตะชวนกูเทก็ไม่นี่ปันจีลงซิ่งไม่เปาสันลงไม่สุกันที่โทเจ้าทุกอันอยู่จงโปรแกรมมาทั้งไม่ตัดไก่ได้ไม่สุนาอันอยู่ริชพงสมัยอันอยู่จง Chief Host Honorable Emily เปาจังยำดงปันในครั้งกกันที่เราเท sai ko metong timi khau pau Jadonang tong lam khau king abam ni mi timi hang mi timi ni ne ne tong resource person la soni hak dia ka mai hai mu ko na lun hau lo ta na ka mai hai ka ro na ka sut me zo ni thai na ngo lu so me pang ne ni tong patriotic ani u pau ro na ni sam lo ka mai karam gai de son hak ni dong dia kan yang hai ni kau wat sekian pun sampai nga hang ngai ti katen na kasat na pun hai ani u last so da ni me tho lat tho ma khai sai ko me tho ni ko na tho ani u resource person na ngai na ni ko ke na me alam sak bang hang ni u hang tips ilo ka me tai ka thai da ti thani ya sai ko me tong program Haipou Jadonang get anniversaryเขาพัฒนาตัวไม่ต้องสุนัขอันนี้เหรอก็สั่งนะครับสุบังคนนะ He said to chief guest there in Haipou. Haipou Jadonang thereเขา some refer to CEO 19 tong Haipou thani chief guest ให้ตั้งเขาตายอากาศตรงจัติขังกันตานะก็ไม่นึกไว้กันนี่ไว้ปันตีกัดปลนะนี่ไว้ตรงจัติตรงHaipou Jadonangเลยนะข่าวเราไม่ตรงมิสันเขาแต่เราไม่ลีดนึกไว้เจนไม่เม็กซ์ไม่เจนได้เจนตรงซีโอนี่ก็มาบังเทนะ district level officersนึกไว้
district tong police ni wa civil organization tong leader nong goi RNCM tong president RNPO tong president Jadonang union tong LNC tong Jamai council tong employment union tong ona sai lu sumai lu phuam tong leader nong goi pilau sumai nong goi ani goi kadai suna gasu an thau nong goi na khani tau nom pau nom pui nong goi ani goi geng zeng khom ma mai nong goi khani peng thani gang mi ni และทันอจุนี่สาวกันที่ให้ได้รู้เขาอันเดียวเลยชุดเต่าจัดมากมายอันเดียวให้เป้าจาดูนางเต่านานั่นที่เดี๋ยวลุงบางคนจะชุดเต่ามากมายเล็ดกายอจุนี่ชุดเรากันที่ให้แต่พงอันเดียวอาศัยฮันเดิไม่นึงสุของทวนกูที่มาทั้งไม่ตัดไก่ดัดไม่สนาเต่าทูอันเดียวจวงกินปีเดียวตรงเซอร์อารองบอลนิวไม่ Honorable Minister Government of Manipur เรกตรง speech แต่กระแบนของเรากันที่ท้อง Dedication of Haipou Jadonang statue on the occasion of his death anniversary. Organizing committee convener, committee members, function president, Honorable Hilarious Committee Chairman, Dipo Gangmei, retired IAS, Chief Host, เขานับมีใจกันอยู่ตรงกันอยู่ลงนิ่งได้ไหมกันอยู่ visionary leader สมัยนั้นไม่ปานเลยอาศัยให้อันอยู่นี่ก็ไม่จน gathering เขาลงสับไม่นายนะกวงคริวนับจงเอจงจะอันอยู่ตรง leader ซึ่งก็อินเตอร์ลิกลอยนะชนกูไม่อินดาวแล้วดำจงเทเจ้าให้อันอยู่คำ board of thanks ใครมักไม่กันเขา memorandum presentation ของ RNCM ของกกันที่เราเท as the co-host of this program on this 93rd death anniversary of our hero, our legend, and our going-to-be leaders in the future, Haipou Jadonang, death anniversary tong Tamenglong. Ano tong sa puang sampaw sumay ginpi kani karang po kani ano tong program tong president sa nagwang ramay dais kabamay sa puang sampaw sumay DLOs, officers, rank and files, of dais kabamay sa puang sampaw sumay ano zat may zemay liang may rock may puy may puam goy tong azu tong nariyo tong permission la na aniyo kang katid na si isay tong kung nadong law ribbon kawhay talo ta royal ta gamay ni kunay ito na home zay ni sanam ni ni kinsa na may dilong itay. Thank you, Sir Silvio Gangmay, President RNCM, for the memorandum presentation. To proceed, I would like to call upon Sir Ariel Panmay, co-convener for the Board of Thanks. Railing we call Liko Damlo Meragwang Saiti make Negai, Metilo Meragwang to dine at Hunkuwe. How to ribom the sea, Zingut Guna, Komika Newham. Why not? Pon guy may Hani he come on whether guy me below me around the dine some cook don't have. Can I make grown up? I say, hey, a little come on, heady guy, come to Tamenglong town. Haipou Jadonang ma kan metaning tau mai mung. Luan rik sekiu na kathum tak mai suna Jadonang Park Tamenglong headquarters kau. August tarik chuit na sekiu nung RNCM rehost suna tat kai kan thei. Kamung Khautai Minister Awang Bao New Mai, Government of Manipur Re Chief Case Sulaukani, Kumna Dingang Lunggang Mai IAS Retired, Chairman Hill Areas Committee Khatni Zangyem Long Pan Mai, MLA 53AC Kanai Re Function, President Khatni Chief Host Sulaukani. August Tarik Chuit na Sakiu Kum Singnai na Chuit na Padai Nung,
Haipou Jadonang tong Riksecure na kathum tangmai death anniversary mung khauchai kabi sumai duat na khatsuna Minister Awangbo New Mai Rui Jadonang per khau Haipou Jadonang tong statue lan palau kanei Minister Awangbo New Mai Rui katon chief case speech khau Haipou Jadonang tong statue readit mi hai chun cham mai ka gun nai mai khani ning tha sumai ta lian tong thei tuna sa kanei Jadonang hai allow kurui ning du mai leaders ri ka mai ri naga raj ka hau lokan jonge kamai ritan kan mai British colonial rules ta athungna naga mi haining sumai jadi tu mai lia lo kan jongi tuna sakane kata kyura mak mai khoi ti lau na riang thang loi kan jongi kamai hai freedom fighter na ramei tiki reformer ni tuna sakane anyu ni Haipou Jadonang ta ning taw mai na ramna ka phai kam suina anyu chuangza tangak mai anyu chongam mai tipat na kandi ka siam hang ka ge nai thi tuna sakane Function President Dingang Lunggang Mai IAS retired, Chairman Hill Areas Committee, Rikamung Khota Jadonang Movement Nagaraj to Nakaukan Mitai, a new Rirami British Marie, Jadonang Rui a new Jiliang Rong Kang Liki Si Gai Megalau Dute, Jadonang Rui a new Haining Ta Sumai Nunde, Ragwang Jong Soyam Nai Minuni, Kadni Kang Kadna Bangkau Sini, a new Bamni Tuang Rami to my high, Jadonang to Movement to Na Sakane. Intaw naga mai tong solution intan ba mai hai Jadonang Rui ka haulo tong thei tuna sakane dingkang lungkang mai rui tatkan mai ka tong leaders ta chakhwang suthai minun dai sangthau dai thau putni tuna sakane Jadonang Panri a New Zealand rong mai ni Indian mai tong freedom struggle khau kadam ka sa ba me anyu kang subam khang nai thi jati bai minun thu ka sing phupat khang sini mak ba me India ta ning tha ti su mai kho anyu tong sai anyu tong talan khani anyu tong katpat mai tai ka zau bam thi naga mai tong movement khau anyu hai ka hu ta lau mai nun thi tuna sakane inbu na Chairman Hill Areas Committee te rui anyu history mak mai lat za hai sa in thak ti kho history mak mai za subam mi thai illegal immigration khang sini chak lau bam nu we anyu hai makhel makoilung di Ramting ka bing khawri lungthau mai nu nei anyu lungthau mai history akhat nai mai culture akhat nai mai ponpiu akhat nai mi nu nei mi gwai hai anyu ka thai na lungmak na sani ni mai saba mi thai in kham khaw anyu chi hai ni illegal immigration the tuna sabam nu we tuna sakane anyu gwai hai tribe zan khaw chai important sumak na anyu tong culture origin history khatai ngang launa lat sa khu tuna karian kane MLA Janghem Long Pan Merui anyu chong history hai pai na dai thi mi chong history dai kan me khau anyu chun cham lung cham na lung khang nai thi tuna sakane naga mai ni chun cham mo zeliang rong in pui ni chun cham mo Tamenglong khau ba mai khoi ni chun cham mo tuna sakane anyu Haipou Jadonang tong statue ling thau lo mina ramna anyu jileng rong pui koi hai plates la lana chun cham khang su khu tuna karian kane anyu tong kai khwang lat hai tu convenient khang de diki jileng rong in pui hai akhatna sona lung hang nai tuna sakane Haipou Jadonang tong bang khau anyu chun cham lung cham mai pum tan phungwang mai sugla kho anyu akhatna suna lungdat mai tu mai hai nyu tong priority the kazati azati nang khang ning rikho anyu akhatna de Haipou Jadonang rip mai gwai na khang lunglau kumna anyu ni lungdat ni the tu mai chun tai nai la kho tuna karian kane kamung khautai Dr. Chungmai Zai Matthew ka mai Associate Professor HOD History Department MU Rui Resource Person Suna Haipou Jadonang Rui Lungwang mai ruanri tai min na dilau kane asai tong mung khautai phuam azu tong leaders GPRN Jaitlat Reason COA 6 Assam Rifle tong CO District Administration tong DLO Church leaders khatni public leaders azu rekwang kasau lo kane Jautri na zalo na bom gai me ko goi na ta kangan ma nga kui khaliu maling ma YouTube channel bek rai ne la me thoni de re ning yu tung kung mai ka gan ti pat la na zaun sam la na ba mai ning yu tung lat kang gai me ri comments la na ba mai khani shares la na ba me pan ri asai hai mi puton channel hai tat na ba mi tongi gongni me gan khani machuang la na bam khre machuang la putni me khangta thun ku mai in da puton the asai khang thu hai khawringa lau the thun ku the